evo nas u novom videu. Ovaj video će biti nešto malo drugačiji, to jest malo zanimljiviji i dinamičniji. Danas ćemo kroz razgovor raditi bukete. Danas ću vas upoznavati sa održavanjem orhideja. Svako od nas je barem jednom dobio orhideju na poklon ili je barem sebi sam kupio i uvijek je vodio borbu kako dalje kad orhideja prođe svoj cvat. Zato sam ja tu da vam pokažem i objasnim neke stvari vezane uz orhideju za koju svi smatrate da je najteža za održavanje, što je zapravo jako neistina i jako krivo. Orhideja je jedan cvijet koji je zapravo baš lagan za održavanje, samo trebate znati kako i što. Zato sam ja tu i sve ću vam objasniti. Ono što vam prvo hoću reći je to da orhideja ima preko 50 vrsta. U to se ubrajaju podvrste, vrste i sve ostalo što postoji. Najčešći cvijet, to jest vrsta orhideje koju mi kupujemo u cvičarnicama, trgovačkim centrima je vrsta Phalaenopsis. To je klasična orhideja koju, kažem, svi dobijete i ona je jako laka za održavanje. To je vrsta koja može izdržati do preko 50 godina starosti, što znači da bi bilo jako šteta i jako žao kada bi ju bacili nakon njezine cvatnje. Zašto? Zato što ta orhideja, kažem, izdrži i do 50 godina samo uz naravno pravilnu brigu. Sad se svi sigurno pitate, moja orhideja je odsjetala i što sad? Ništa, apsolutno ništa. Orhideju samo trebate nastaviti održavati onako kako ste je održavali i prije nego što je ona odradila svoje i što je ona odsvjetala i prošao njezin cvijet. Izuzet, ako orhideja požuti, to jest ako grana koja je bila cvjetajuća ode i osuši se, to jest ako postane smeđa, trebate je rezati iznad prvog koljena. Kako ćete prepoznati to? Prvo koljeno počinje tako što počinje malo zadebljanje od lista ka gore. Trebamo uzeti cvjećarske ili vrtlarske škare i odrezati s njima. Možemo koristiti i obične škare, ali vrtlarske ili cvjećarske bi bile idealne. Naravno, prije samog rezanja ja vam savjetujem da te škare dezinficirate alkoholom, zato što orhideje su jako osjetljive na viruse, na bakterije i vrlo lako može doći do trunjenja cijele biljke, što svakako ne želimo. Kad je riječ o presađivanju orhideja, orhideje se presađuju svaki godinu do 2 godine i to u teglu samo za broj veću od tegle u kojoj je ona prethodno stajala. Naravno, tako se presađuju i ostale biljke, moraju uvijek biti u tegli većoj nego što su bile, zato samo čisto iz razloga da ona ima dovoljno mjesta za pustiti svoje novo korijenje. Kad je riječ o orhidejama i presađivanju, onda su tu supstrati nešto specifični i reću vam nešto i o tome. Orhideje, kao što znamo, su nametnik, to jest samo Phalaenopsis i Dendrobium. To su dvije vrste orhideja koje rastu na kori drveta. Samim tim one, kad se i presađuju, moraju se presaditi u takvu podlogu. Takve podloge imate za kupiti u svim bolje opremljenim, reći ćemo, trgovačkim centrima. Iako vam ja ne bih savjetovao da tamo kupujete preparate za presađivanje, supstrate i ostale stvari, nego da jednostavno potražite vama najbližu ili cvičarnicu ili nekakve takve trgovine koje su opskrbljene isključivo sa stvarima za cvijeće. Dok imamo i drugu vrstu orhideja, to je terarističke, to su orhideje koje rastu u tlu. One mogu ići u mješavinu zemlje sa korom, što zapravo i nije tako često. Obično su to, ono što mi nađemo orhideje, su orhideje koje rastu u kori. Prije samog presađivanja potrebno je da provjerite kakvo je korijenje orhideje. Sve ono korijenje koje je naravno oštećeno, koje je suho, koje nije više zdravo, potrebno je da ga
odrežete. Naravno dezinficiranim škarama, nemojte to nikad raditi škarama koje nisu dezinficirane zato što orhideju tako možete još više uništiti nego što je zapravo uništeno njezino korijenje koje je možda dotad bilo zdravo. Kad ste maknuli sve to oštećeno korijenje sa same orhideje, presađujte na način tako da prvo stavite malo kore na dno i onda ubacite orhideju u posudu, držeći je za listove. Samim tim lakše ćete doći do ostatka posude i onda samo popunjavate dalje vašu posudu sa korom kako bi bilo puno lakše orhideji naći svoje mjesto gdje će ona sebe naći. Ono što je zanimljivo kod ove biljke je to da orhideju zapravo ne morate staviti cijelu u posudu, to jest ono korijenje koje viri van posude može ostati van posude zato što i to korijenje služi nečemu, to jest obavlja svoju fotosintezu. Ono što je potrebno nakon samog presađivanja je dobro zaliti, odnosno potopiti orhideju i ostaviti u vodi barem 10 do 15 minuta kako bi to zračno korijenje zapravo moglo uzeti svu vodu koja njoj treba za ostatak boravljenja do njezinog sljedećeg potapanja ili ti zaljevanja. Ako se radi o orhideji koja je već ocvala, potrebno je u vodu staviti naravno sredstvo koje će potaknuti novi cvat biljke. E sad, ako to sredstvo nemate kod kuće, daću vam ili jednostavno želite napraviti sami sredstvo za rast novog cvijeta, ono što možete napraviti je uzeti kore od banane i staviti ih u vodu i ostavite ih minimalno 3 dana u toj vodi. Izvadite ih i tek onda potopite orhideje u vodu. Ono sigurno zašto se sad pitate zašto banana. Banana u sebi ima puno hranjivih tvari, između ostalog baš ono što orhideji treba, to su fosfor, kalij i magnezij. To su 3 stvari koje će vašoj orhideji dati jako puno hrane i uskoro ćete imati nove cvjetiće na vašoj orhideji. Ovaj buket smo završili kroz razgovor sa orhidejama, a mi nastavljamo dalje. Uskoro ću vam ispričati još neke stvari vezane za orhideju, samo sa drugim radom. Za orhideju je jako važno da nikad ne bude u doticaju sa suvišnom vlagom koju može imati. Nakon što vašu orhideju potopite, morate izvaditi nakon 10 do 15 minuta, morate dobro ocijediti. Sad, što znači ocijediti? Orhideju kad izvadite iz vode, morate ju držati barem 2 do 3 minute podignutu da bi sama voda koja njoj više nije potrebna izašla van. Ako ostavite ostatak vode u orhideji ili držite orhideju cijelo vrijeme u vodi, lako je moguće da ta orhideja više nikad neće imati cvijet, to jest da će jako brzo uginuti, to jest dobiti truljenje, osušit se i ostalo. Zato pustite orhideju da se sama ocijedi, pustite orhideju da izbaci ostatak vode koji njoj više nije potreban kako bi ona mogla funkcionirati dalje normalno. Uzela sebi vode dovoljno koliko je trebala i to je to. Zalijevanje, to jest potapanje orhideje se ponavlja svakih tjedan dana. Ono što je važno je to da znate da si odredite točan dan koji želite zalijevati. Recimo, ako će to biti subota, neka to bude svaka subota, ali nemojte preskakati. Ili možete napraviti varijantu da vam bude svaka druga subota koja će biti redovna, s tim da onda morate orhideju držati malo duže u vodi kako bi uzela sebi malo više vode nego što treba, obzirom da je bila gotovo tjedan dana bez vode. Nikako je nemojte držati samu u vodi cijelo vrijeme, zato što to nije dobro za orhideju. Njega orhideje je zapravo dosta lagana, samo trebate slušati korak po korak i savjete koje vam daju ljudi koji se bave takvim poslovima. E sad, što se tiče održavanja orhideje, ona je malo drugačija i specifičnija, ali ne i teža od održavanja drugih sobnih biljaka. Za primjer toga možemo dati prihranu. U
U drugim varijacijama sobnih biljaka obično prihranu dajemo tokom njihove cvatnje. Za orhideju to pravilo ne važi, već naravno suprotno. Orhideju, kao što sam rekao, prihranjujemo tek nakon njihove cvatnje, ne u toku cvatnje orhideje, zato što samim tim potičemo, dok orhideja ima svoj cvijet, ona ima svoj cvijet i njoj ne treba prihrana, obzirom da cvijet već ima, njoj treba prihrana tek kad ona svoje odzvate kako bi brže potakli nove cvjetne grane. Ono što je jako važno, to jest druga važna napomena za orhideju je zalijevanje, to jest potapanje biljke. Korijen orhideje nikad, kao što sam rekao, ne smije biti u doticaju sa vlagom ili sa vodom, zato što to potiče rast gljivica, rast bakterija na samom cvijetu, a orhideja je jako sklona tome. I treća važna stvar za orhideju je smještaj. Naime, orhideje vole jako puno svjetla i vole zračnu vlagu. To i nije tako teško dobiti, obzirom da ih svi, kao što znamo, kad ih dobijemo držimo u prozorima, što je zapravo i dobro, jer dobro za orhideju, ona će biti jako sretna u takvim uvjetima. A što se tiče zračne vlage, jednostavno je možete dobiti tako što ćete povremeno špricati njihov list sa nekom od prskalica. I još jedino što bi možda napomenuo, da orhideje ne vole propuh. Dakle, nemojte držati orhideje negdje gdje vam je otvoreno i sa jedne i sa druge strane, gdje ima jako puno propuha i vjetra. To je ono što orhideje recimo ne vole. Eto ga ljudi, nadam se da sam vam malo pomogao u održavanju orhideje i zapravo rekao i da ste shvatili da orhideja zapravo i nije toliko kompliciran cvijet kao što se svima čini da je jako komplicirano. Kažem vam, zaista nije. Svi obično misle kako orhideja meni brzo ugine, međutim ne ugine, samo jako puno ljudi misli da ona kad prođe njihovu cvatnju da je to to. Nije, ljudi moji, orhideja samo kao i sve druge biljke ima svoju fazu cvjetanja i nakon nekog perioda ona ponovno dođe do svoje faze cvjetanja samo uz pravilno održavanje i njegu. Ja sam vam rekao neke stvari koje bi vam uveliko pomogle samo ako ih se pridržavate i to je to. Nadam se da sam vam pomogao sa nekim stvarima. Vama hvala na gledanju, pretplatite se na moj YouTube kanal, bit će ovdje još puno stvari koje će vam moći pomoći oko održavanja biljki. Ako vam nešto nije jasno, slobodno mi ostavite komentar, pomoću vam i oko toga. Možda i snimim neki video uvezano još za to, neko od vaših pitanja. Svakako će ovdje biti još videa o održavanju sobnih biljaka i ostalih stvari, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao svima, ostavite like, komentar i pretplatite se.